Gde ste, brate? Ja sam Moca, imigrant, brate. I u današnjem klipu ide još jedan life coaching, brate. Zato što sam ja poznati life coach, brate. I u današnjem klipu, brate, ću da vam, brate, izlistam jednu listu stvari kako da vam život bude lakše. Pod 1. Morate mnogo manje da serete, brate. Morate da imate mnogo više razumevanja. Treba manje da pričate, brate. Više da slušate, brate. Mislim, brate, puno pričanja je potpuno okej, te, bra. Vidite da ja sam, brate, pričam puno. Ja volim. Ali, te, bra, ako već pričaš puno, brate, onda ne možeš da, brate, očekuješ da će svi to da pamte, brate. Muči, ne sjećam se što sam juče ja, kamoli što ti je sješta u horoskop. I nikako, ni pod razno, brate. Ne smiješ da se drkaš, brate, na ljude kad nisu zapamtili nešto što si rekao, brate. Jer te, bra, ako uzmeš da mi drviš 5 čuki, brate, bez prestanka, otkud tebe ideja da ću ja sve to zapamtiti, brate? Mislim, ne znam da li ste ikad čuli o tome, ali, brate, ljudski mozak ima kapacitet da zapamti samo određenu svotu informacija. To vam je ko kad pijete vitamine, brate. Vitamini, te, bra, tvom telu treba 1 tableta dnevno. Ti možeš, brate, da budeš binser i da progutaš 4 tablete dnevno. A znaš šta će da ti bude onda? To mi je objasnio moj burazer, brate, on je medicinski radnik, brate. Samo 1 tableta će imati dejstvo, brate, na tvoj organizam, a ostale tablete ćeš bukvalno samo iskenjati, brate. E tako, brate, i ljudi s vašim pričama. Ako im drvite 5 sati, brate, oni će zapamtiti informacije samo tipa 20-30 minuta. Jer je to maksimum ljudskog kapaciteta, brate. I onda, brate, umjesto da se drkate, brate, na njih što, brate, nisu zapamtili 4,5 čuke vašeg drvljenja, treba da budete zahvalni što su uopšte sedeli i slušali vas, brate. Evo kako ja, brate. Ja se uopšte ne ljutim kad neko, brate, ne zapamti, brate, gomilu detalja mojih priča. Ljutim se, naravno da se ljutim. Ljutim se te, bra, kad me drkaju i smaraju za neke informacije i onda im kažem te neke informacije i onda oni zaborave te informacije, brate. Puši kurac, brate. Tako da te, bra, kad budete prihvatili sve ove savete sa moje liste, ja vam jamčim da će vam život biti, brate, jači i gotivniji i manje ćete se stresirati. I još bitnije, manje ćete stresirati druge ljude. I još bitnije, manje ćete mene da smarate. Samo sam to hteo da kažem.